I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Milan sa kanala Milan Pro i sa nama je ovdje moj brat Mihajlo. Ćao. U današnjem videu ćemo malo da igramo VS Attack meča i evo, u prošlom videu smo otvorili ovaj jedan pack u kojem smo dobili Lovrena 88. Imao sam 1023 FIFA poinsa i otvorio sam ovaj pack. Dobili smo 30 poena, 5 nekih gold igrača i 88 Lovrena. I ja sam nešto teo da ga stavim u tim i prosto nije telo ništa da mi radi. Prekinulo se snimanje i nešto mi skočilo ovako na ekranu. Ne znam da li ste vi vidjeli. I ja sam teo da zakočim snimanje i prekinuo sam. I onda ništa, izbacio sam tu polovinu tog videa. Samo prosto da vidite da sam dobio Lovrena, a u ovom videu sam teo da ga prikažem da sam dobio. I iskreno sam se nadao da ću dobiti puno ovih poena. Najviše sam želeo Mbappea. Za njega treba 300, ja imam 30. A da imam njegove ocene, znači brutalne su ocene. Vidite samo, brate, sve 120, brate. Ovdje na početku pace skoro 120. Ali nije dribbling 120. Pa dobro, 119 isto. Pace 118, shooting 111, passing skoro 198. Sve mu je, znači, brutalno. Dribbling, zamislite kakvo je igranje s tom karticom, brate. Onda sam teo da, ako da nisam, mislim da sam dobio puno tih poena, mislio sam se da li da uzmem ovog Mbappea ili Luku Modrića. Iskreno sam se dvoumio. Luka Modrić ima nešto manje ocene i to, ali on, brate, odličan je. Evo, kao što možete vidjeti. Ali Luki Modrić je samo 2. Skill boost. Ne, ja damo skill boost nijedno da ga nabudiš. A dok je Mbappé 3, tako da bolje je dam ocene Mbappé. Možeš mi se čuti. Evo, ovdje možete da vidite Lovrena, tim je 80 sa njim. Evo, možete tako da vidite. Evo, ovom igraču, na prošlom akauntu sam ga imao i bio je 96 i imao je dribbling 4. Ne, 110, ne, 108 ja mislim. I odličan je on igrač. Opet sam ga kupio na ovom akauntu jer je jako brz i jako ima dobar dribbling. Tako to. Evo, malo ćemo nešto drugo da igramo. Da ima, snima. Dobro. A da ne mislite da sam u prošlom videu bio pay to win, da sam kupovao ove FIFA pointse. Ne, ja sam igrao ove kampanje. Evo vidite. Imao sam 400 FIFA pointsa, ovako normalno igranje. I skupio sam 600 FIFA pointsa za... Juče sam igrao jedno sat i po vremena i jutro sam odigrao jedno pola sata i evo, ovdje sam dobio u španskoj kampanji, ovdje sam dobio 100, a sam da čita ovdje. Onda sam igrao italijansku kampanju
I ovdje sam dobio 100, znači to je već 200. Onda sam igrao ovu kampanju. To je već 300 pojenica. Onda sam igrao ovu, ili tako? Jeste, tu sam igrao. To je još 100, znači 400. Onda sam igrao ovu kampanju. To je još 100, znači 500. I imao sam onda 923 ta poena. I igrajući, a sad ću vam pokažem. Igrajući, kad završim tu kampanju, dobijem 10, evo ovdje. Vidite ovdje negdje ove popunjene, evo ovako. Vidite ovdje ove žute popunjene zvezdice. 1, 2, 3, 4, 5 popunjene zvezdice. Znači to je svugdje bilo po 10 poena. I ja sam ovdje daily activity, igrao sam i tu i pokupio sam još neke FIFA poene i skupio sam 1000. I onda sam došao na over 80 i pokupio još neke, pa sad imam 63. Evo, sad ćemo da igramo. Možemo jedan vesak atak meč. A samo da nam se učita. Da vidim koji nam je protivnik. Protivnik nam je 77. Evo, moj brat ima tu čast da odigra jedan meč. Ajde, Mihajlo. Pa sam nemoj tu da odiraš. Dobro. A ja ću pričati. Evo, kao što vidite, taj moj striker ima jako brzo, ima jako dobro. Šta si omašio, Mihajlo? Korner ponovno. Nula je za sve. Tudo. 3-1. Mihajlo pobedio 3-1. Sad ću ja da odigram jedan meč. Devet minuta, okej. $1250 okej. Hvala nam još dve pobjede. Inače, ako ne znate, ovo nije onaj moj stari akaunt. Moj stari akaunt je bio 94. A onda sam ga obrisao. A u ime Cavani. Pa nema vas. I onda sam obrisao taj akaunt i skinuo sam ovaj. Igrao sam samo 2 dana i već sam 80. Ne, ovo je stvari treći dan izgleda. Da. Da, treći dan.
Ne sam kada ovom šut. Za malo. Dobro, nema veze. Biće korner. Come on, it's down. Nema veze. Šta ti? Ne, mrzim stative, brate. Koji ih izmislili? Preko gola. Trajako. Jedan lob za 1-1. On vodi 2-1 i blokira loptu. Tako, ovdje je prešao. I gol. 2-2, izjednačenje. Da li će ovo biti pobjeda? Ja mislim da hoće. Neće. Hoće. Ako sada da gol. Biće korner. Ako sad iz kornera dam gol pobjede. Ne. Ne. Richards. Što nada? Nema veze. Bio je 3 overa već od mene, nema veze. Eto to. Šesto 50 coinsa, ništa posebno. Ljudi, sad idu pozdravi. Želeo bi da pozdravim mog brata što sad snima sa mnom. Hvala. Ništa. Želeo bi da pozdravim jedan YouTube kanal Srpski četnik. Subscribeujte se kod njega na kanal. Želeo bi da pozdravim kanal Steva Ribar. Subscribeujte se i njemu na kanal. Želeo bi da pozdravim i moja 2 brata Stefana Lazarevića i Nikolu Lazarevića. I to je to, a sad ćemo mi da odigramo ovaj meč. What? Šta? Šta je ovo bi? What the fuck? Neki Nema bug. veze, neki bug, nema pojma nije. Nema veze, bitno da smo mi ovo završili. Ništa ljudi, pišite mi u komentarima što da snimam. Po FIFA. Šta još osim FIFA da snimam. I to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svideo, ostavite like, subscribeujte se na moj kanal, ostavite komentar i ja ću vas pozdraviti u sljedećem videu. I ono najbitnije, uživajte u klipu. Pozdrav!